Malolelei ke tonga ko tope o mo mea mai I he ope ke he programa ko ni pe mo toke tā ofo ni me tolu ko e hota to na ki whakafo whai ni seneni pe
ki mua ke tau hoko atu, hoko whie tomu atu heni ha whatapu ki he tamatui, tupo wono, koe hau o tonga, tahine kui ni na nasi pau, pia moe whare o ha mohe ofo. O toi atu foki moe whatapu ki he kau no pere, pia moe kau mata pure hono kotoa, kai o maa ki mo tō kotoa pe, o mo mea mai ki Polo Kalamani, i he o pe. O kou talitale rei hen foki koe toi tā ofo ni me tolu, koe whakawhainga maarie i ho taimi ke whakahoko e tā Polo Kalamani. Koe uhinga e Polo Kalamani foki ko hono whakaawa mo whakawhairoaki a whakaofisiare kia tiki mo tolu a toke tā ofo ni me tolu koe kanditeiti ki he whare area o Tonga, ki he wahe kolomotua pe tonga tapu uluaki ki he whiri whare area koe o e uafe uataha. Koe o kou taritale rei hen koe toke tā ke Polo Kalamani pe o kou kore nua ke whakaawa mai e ta Polo Kalama mo whakawhairoaki mai koe ki he kau whanongo malo. Malo a pito William Naulu, pe tau whakawheta i ke he iki he mau e whainga maari e koe ni, pe a hūwhanga tu pe he whakatapu ku ke o Sidlawe ki ai. Ko au ko ofo ni mei tolu, ko kuhingoa ka kato ko ofo mei waha tupou ni mei tolu. Nau tūwhake i kolomotua na ia hoku hingoa kui ko oi au. Ko e hingoa papi ia na i whakahingoa au he lahi he tangata iki ko seas ni mei tolu. Pa ko hingoa papi ia ko e oia. Ka ku ilo i au i he ako mo i ngā ue ko ofo ni mei tolu. Ko e mahuinga foki e Polo Kalama ko i ni ko e hange ko ke lawe ki ai. Ko e maka ageni ai aho o ku o tui o ku ofa e o tua kene o mai whainga maari e ke u lere ai ki he ke whainga ke petari e kolomotua e ku kaweinga koe ni mo e kaweinga ai whonua. Ko e kaweinga koe ni o ku o lere ai koe o tua mo tonga ko hoktofia ko e kaweinga mahau inga ia ai whonua. Pea ki he kutui ko e kaweinga koe ni ko e kaweinga whaka o tua. Pea koe mea ofa ia. Ai lau maarie ki a tupo laki mo e tau whanga kui. Ko e hahano hinga ko e ola ia e nau tui o tua. Pea tuku lolo. Pea ko e ofa ia e o tua o kofkofu i mai i he o tua mo tonga ko hoktofia. Ko e whakamoimoi ia ki he whonua. Ko e tohia he lau maarie. Ko e visone ia e lau maarie. Ko e whakatūtuu ia ki he langa ai whonua. Ki he ahoni, i he kuohiri, ahoni moe kahau. Ko e whakatūtuu, ko ni ko e whakatūtuu wha o tua. Ko hange e pe ko e ofa ia e o tua. Ki ar ke tau tolu, ko e whahinga whakatūtuu o tau whiri pe. O kai ke whakamālohi. Neonga ko e o tua, ko ni ko o tua ofa. Purei o ne ngahi ki tau tolu. Pure ki he mea kotoa o universi. Ka mahino au pito pe ki he whakatūtuu ko ni mo e kutui. Ko e whiri pe. Ko e ofa ia o tua ne o mai ko e tauataina e tonga ko e tauataina whaka o tua. Neongo ko e o tua ia o kai ke ne whakamālohi ia hano kakai. O tauataina pe tonga ke ne whiri ia pe utonu ia ki ati ki nau tolu pe i kai. Ai mahuinga koe, ai kaweinga koe ni, pea koe uhinga ia. E viriami o ku he kono uhinga koe kaweinga koe ni, ko tui lahi o ku i he taimi lahi ki he whonua o ku i kai ke tau fumahu ingai. Pea koe mea koe ke he kusio sio holo ki he mea ku hoko he whonua mo e ngahi mea ko wako he kumoui. O ku mahino au pito ki ati au pa ko tui ki he o tua koe whakatūtu upende ne awe ki tau tolu. Ki he tuunga o ku whaamu ai tonga ke tau wau sia. Ai whahinga a takai o tau wau sia ai mea kotoa o tau whie mau i he maamani koni. Ko he vani. Ki he tonga kotoa. Pea whaka sino mai ai mo e tauataina whakaotua, ai whakakoloa, whakaotua, ai whakamaama, whakaotua e tonga. Pea toi malu i e tonga. O hae kātoa mai he o tua mo tonga ko hoktofia. Pea koe mea koe nau pehe o ku tonu e ni ki he whakatūtu ai whonua.
ko no hinga na ko ka mea na tupu koso hake pe ko mea ku lau tau e whakaukau ki ai pea ko e ola ia ngā ue a lau maria i te au mo e mahino, mo e experience, mo e ngā ue mahino au pito kai ki toi vei ua e mahino ki a te au ko e whakatutu whakautua ko ni ko e whakatutu pe ia usai ki he palo pare makotoa o hoko ho tau whonua ke awe ki tau tolu ke whakahoko a he vani koe nei whakatutu mai tupo ulaki mo e tau whangakui ke whakahoko ke whonua. Pea koe anga ia ai whakaukau, koe o tua motonga ko hoktofia, koe whaito o ia ki he whonua, ke tau paloparema koe nau tau tofanga he ahoni. I kai ke ngatai, koe whaito o ni ki kolomotua, ki he paloparema kotoa whenga ngai mo kolomotua, ai koe te whenga ke pe tari au he kolo koe ni, pe i kai. Ka ku kakato pe ai whakatutu ki he langa a kolomotua, pe ko loto ano, pe ko loto kolomotua. I kai ke ngata ai o ku whakatutu mai ai ki he mea ko lerei ki kolomotua, ko mea lerei ki he whonua. Mea lerei ki niwa, pe ko baba uha pai, ko mea lerei ki kolomotua mo e whonua. He koe whakatutu koe ni, koe whakatutu, koe taumua ki he lelei ai tonga kotoa. Koe taumua ki he tau ataina a usia he tonga kotoa e ngahi whakaamu. Whikawaki mono api whakawhamiri, motu whakawhamiri pe koe hape wheitu koe hau mea i he tapa o tonga. Ki he kutui koe whakatutu eni o ka pau ke tau whakalarau loto ki ai. E ilo he tonga kotoa u tonu pe ia. Nai tonu pe a neafika tupo ulaki mo e tau whangakui. E tonu pe ia he ahoni ki a te a ki a tau kiati tau tolo o ka pau ke tau whakaukau le rei ki ai. Ai a koe ki introduction pe ia po koe mea koe ne o ku ka ke tato ki hoko atu po koe hae mea he ku lahi a pita ngai mea ia ko whetano ki ai. Ka koe mea pe ke utukat ka koe viriami ke whatutu mai tala noa. Malo a pito toke tā, pea koutu ilahi o ku ilo i ea o koe, ai ho tūnga whakaako, pea moe o ngāwe o whai. Ka kulahi whoki ai o tā tau kāinga i tonga, pea koe tahape whoku whoroa o nofo i murini. O kai ke nau lawe i koe, pea o koutu ilahi o ta tonu mua ke o kokore ai ke te koe ke kataki o ki tuku mai mua ha ki pui tua ki he o ako o kamata pe me i tonga o a mai ki o ako whakatoke tā pe mo o ngāui o whai malo. Ko ia ko au whoki ko e nau ilo pe he talu pe no whaere i mai au pa ko tau ono eni. Nai whaere he tahiwani mawha. I he ahu anima o e pereri tahiwani mawha, ko e ahu anima ko e insecteia. Pea na e whaere au i Viola, he Old Viola Hospital. A koe na ku ofiat koe ke api ako pure anga koe ni nuka alofa. Pea na utupu hake ko ku ilo pe na e manatui na ukamata e ku ako akuia i Vava. O mau o aluai ke hako pure anga. Pea na mahino pe ke ate au mo whanongo pe ke tāno e kau whai ako. Na mahino pe ka nau tolu na e ko ofo na e poto pe a ofo. Ukai ka haku pehe ni ka haku ku whiha pa ka mea. Na mahino pe ki he whamiri mo e api ako koe nau alu ki ai. Na iai pe whahinga māma e nau ma. Na sai au pito ku whika. Wawe au pito ku ata mai. Na nau lawa pe a lere mua i ha whahinga mea pe i hoku tau. Na u wako pure anga i whangatongo. Kau mawahe i whangatongo ulahe ape toku tō wai ko mahalo ku mahino pe ko ki tama ko isleri kioa whai whikawia i sene. Ko e tahine ko meresein whare tau. Ma ko mau tō wako i ako i whangatongo. Kau tama ko siua moa, ko sione moa. Pea ako ko mau tō wako i ka na e mahino au pito pe i a he ku ātakai mo i ako. Na e o wha iahe o tuapa na e whainga atamai māma na uma.
Ba ha wai be o ta fra osi ki nuka lofa ai ko na time ko ma ko fo ko klasi ni mama halo. Pe na ilo ko mantu le re na ma fai ako ko kalo ai. Pane tala mai be ki mua pe to ki fai sibi tonga hai tala mai be ofo ke osi lava pe ko ke tonga hai. Pe ko me pe na hoko na al pe ke tonga hai ko me ko na usai ta hai. Ko fika mo ne son ya ko physics chemistry ma ga me pe he. Na usai au pito pe wai pa tai me ni ki fai ngata ha foi fika ba na manatui na ma fai ako mahalo. Ko mantui o ko kau palangi ko kau piskoa panana utalama i ofu ha ko whakamatala i Afrika ko ini ka ko mea pena u ilo i he guako ko he tonga hai na hu ke he tahi wano no ko leso ko vitaha pe ingresi pana me muy be ha ingresi ka ko leso ni science fika mo chemistry biology na fusai au pito pe awa kana wa pe o wa ko ke mau fa o siko he tonga hai ma ko tahi ba fitua ia na ma ka to au le so ni ka wa mo inglesi na pana fili au ke ha he ko yanga be fuke he time ko ia tax ko tonga hai ko ia tene ma pe ia scholarship di toketa na hao awia na tari ke hao ke asteria pa hao awia mahana na time gan ai finga ke lili uia ke o te faha hao ke asteria aya ko mau tolu ko na mahalo na ka wa he to ko na fa bu ko finga pre anga ke ta ofi o mi ko ka wa ko to ke ta asteria pa mana to hola pa kono moni mo wai pe ai imagino que he pa na hao mau ma to pa ha pa ia o wa ko fise me ko P2 ko science na wilo na kau he kau pas ma lunga ko ai pa u ha u leva o ma frase ma scholarship ki Tasmania o wa ko fa to ke tai ya u graduate me ai pa ha o nga we viola he foi time no o fitaula ke mo mari ai tonga na ha o fa ya ko ko se fine ta hine ko Virginia ya u hinga be fo na feita ma he time ko ya aku tau pe hebe ko tau ne tol fit me ai ko lahi ai ta hine lahi pe ko anga be ai fo tu fa ngata abi do ke ma mo ia ko palang pe ma fa ka le ba pa ke fo ki mai ki molin ki ha o fa re ma ta hine o fi no family pe pa ko ne fo ki mai ko ia pe ko no mo ni ko to tongi fo ke ni ko ma wa henga i tonga he time ko ia kana ngawe he medical ward ai the time ko ya na ya mahalo ko tania la palu na si ni ai ya pure fale mahake o petlutu pe na ya mo akanes lutu ko ngalu have ko ka si ni a ki na to na o lunga pe ki na to ya te a he tonga hai ko ha ko hoa o foki mai ki murini pe kono mo ni foki ku ko totong rent here aseria mo ma wa henga ko ono ngo fulu he buike ka ke lava totong ko me a bene ho ko na muy mai ko hi ko tau hi ko fenga ha feitu ke no foki ai mo kumi hanga awe ya ko talu ko ha ko ya ko hola mai me tonga ko hinga ko fokatu to ga mantu fo ko fa re pe to ta ha ko lahi nga ka ve nga mo mai ko firma o family pe ko fanga mari ko ke guako na u ha ko ya me tonga o ku fanga ta pito nga we he ni pa na nga we lo pe fare mahaki ko All Merrickville Hospital pa alumea ho ko senior emergency officer i Concord Hospital ma wa fanga mari ke wa ko cardiologist ako whakato ke tā i specialize he mafu ka koe uhi koe wheitama hoa o koe te committee koe ke he specialization i Australia o ke mari ki tā ke whare maha ke whaitau whaa pe nima kai ke lava commitment koe ai uhinga koe liri wai tau mu au pau ke alu ke he general practice
Pea whenga mai ia o whenga mai ai o hao. E koe hao ko ngau e koe sene, koe mea whainga taa au pito. He whenga mai toke taa ko toa i maa mani ki hao ngau i sene. Ke hea me Nusila au ki whainga fua Nusila. Pau ke hao a kau India, koe kau Vietnam, koe Habe. Ke mehe mawhi tuko toa maa. Pau toa pe e sene ia, top 300 he taimi ko ia. Ai koe whainga taa au pito hu koe ki he. Ki he general practice mo i mea ko ia. Ai koe kono mo ni upau pe ke te whi au hi he market price, he general practice. Ki he market price. Pea nao whainga maari ai. O kono mo ni whako i mea ko te whakaukau ki ai. Ka pau koe te tūkia ma tūkia hato loto. O ku e lava pe. Pau ko hangei ko lave ki ai nai tāpua ki pe au ia he o tua a ke atamai o sai he ako. Na poto pe au ia ko tou I lo be tou o kuia ko au ia na kai ke coach ia ha mea o hange ko he tai ni ko whara ko na to ni ke coach ka ko ngo ma tu na kai ke na ko na wa ko le rei ko tanga tai ki ko police fine ki na no fo pe he na mari ke si pe na mari pe a malo no tau ta fit ta va he no fo pe ko me kun sa lo te ka ko lo na kai ke coach au ia hata ko kusi o pe ka ki I pu tohi motu a ka fu tohi I whakapitane ko lau ia ia. Pana hange ko lo tohi tapu na mana ko abi ko tohi tapu fok he aku. Pana iri fia tangata iki na fa ku tupe a ko ka ala ko tohi tapu. Pani hanga yo ka hase fufu tohi tapu. Ko me ke mahino ke kakai ko ha vinga ilo tohi tapu e motu a ko en. Kana ula ke lau tohi tapu he ka fa ka to la. Mama tolo a ko o ku ko mea ko na si o ko hu to wa ko a ku ki ai na na pe he pe na to ria o ku whakalonga fo ko ha ko to ki lea pe ha mea ko ilo pa ke re ai ka na fufu I be au ia mea ko ilo te taimi la ka na to ki ilo pe he si vi o ma o e fo ha mo ha o ku ilo pa na ilo pe ho to wa ku ia ka na pa taimi ko na ma wa ko ai ka tau toki hoka tau tolu ki he mea koe whamiri, ki o toki whakamatala I whakaiki, ke ilo he kakai, ai full picture, ai hu ai mai. He kako tu ngā ko ia, na e koa uia ko toko taha na I place au pito he poto, a whakako, ilo whakako. Ai koa nau taxi he tonga hai, ka ko ha mea pe nau pehe au I te umau e au I te umau ia ia. Te na umau ai whahinga atamai o ku atamai mau au pito. Pea wawe au pito I mahino ki a te aha whahinga mea pe. Ku taimi lahe o ku taimi o ku lahe taimi o koe ki whaarea o ku manako he nofo whakalau loto mo ia whainga mea o koe ki mahino ki ai. Ai koe ku hobbies ia koe philosophy mo e whekumi ki he lotu. Why people come to this world, where we are going, moe uhinga koe utau ai mo I whakarisiane, pa koe lotu, o koe ke toi ha whahinga lotu e ku whekumi ki ai, koe Muslim, koe Hinduism, koe Buddhism, ngai mea ka atoa. Nau hao ai ki murini, koe first hobby, koe first love ia, ko whekumi ki he mo'ui, mo whekumi ki he lotu, why we are here. Pea I he whekumi ko ia, ai mahino au tōpati anu. O pai ki taha mo'ui, ai tatau mo mo'ui nai, o mai he sisu. Ai uhina ko e, u hau mai pia uia ki he tuunga, o tatau mo tui a tupo ulaki. I he o tua mo tonga ko huktofia. Tui a tupo ulaki mo tau whanga kui. Mahino apita peka te au, ai whaka o fofa mo whakalangi mo on ai o tua mo tonga ko hoktofia o ka kato pe ai koloa o whemau e tonga ke fusi whahe mani o whakapipi ko tau whonua ke mau he tonga ko toa e tau ataina mo koloa ia I he ātakai o tau wheo whaake o hai tau toro ho te ki motu ko ni pea malu I whaka o tua ki tau toro ai ola ko ni ai e ku mahino ko ia pea kono whakasino mai ai whakaam. Ka koe ku ako I heke ki whakaiki a te certificate mo. Mai hāfua. Ka koe tūngā ko ia koe hoku tōu, koe taupotu atu nau mau au ia prices mo taupotu hau tōu. Mahalo au pito toke tā
O koutu I lahi pe toi tā o kuikai ke sola e kakai tonga o seneni kia te koe. O ku ke lolotonga ngā au hoko whoku e toke tā I he o surgery I sene. Kua ke whaihanga he ngāwe lahi apita pito ki hono toko nia ho tau si ka I ngā tatau te whito ka te kina tolo o kunofo I sene koe whanua lahi whoki. Pea o koutu I lahi o ku I kai ke sola e tonga kia te koe ko I ngā ko ngai ngā au ko ni mo ngai tokoni ka te kina tolo. I heo whakakau e toke tā ho whenga koe ni ki whare harea. Ku lahi apita pito e tau whanongo I he ngahi palo parema o e tau kau kakai kuna o alu ki whare harea. I ho o whakakau koe ha mea mahu inga pe koe ha ngahi nau mahu inga kia te koe ke mau he toko taha alu ki ngā au e ki whare harea ke ne mau. Runga ke ne hoko ia ko hatoko taha whare harea le rei ho tau whonua. Malo apito Miriam. Koe whehui koe au fuloloto apito pe ku fulahi apito. Koe. Ko hono mo ni fo ki o koe ke whangata a kau ke lisi atu pe koe ku loi atu. Mea koe o ke whiema o ke whanongo mai kia kakai mo koe. Ke pehato ai whai totonu mo kai ke whiriwhiri mana ko mo ofa kakai mo ngahi mea pehe. Ai mahu inga ko hai ko a ofo ni mei tolu. E kono mo ni fo o pau ke te mo ui aki. Ai ngahi kawe inga ngā au e ko ia. Pako ngahi kawe inga ngā au e ko ngā ko mo ui aki. Pana ai whai ake ngā au e ko ngā whakatoke tāne futau e ne tolu fitu. Isene. Pako tui lahi o ku kapa ua hamahaki o ku launga peha ko tui lahi ku wholo koe tau kakai o kai ke fukakai toko lahi. Ku wholo hano ase ake ina e tamate e ofo hai na e loi a ofo na kai haa pa anga ofo. Me hata hapi whakamamahi e ofo hata. Pe hange pe whaka ulawe ki ai koe ulunganga ofo koe whahinga ulunganga koe te ngā ue he kai ke tawhoke haka pea ofo ka pa kou kāka. Pea ulohi aki ki mou tolu pau lato pe mai i o koe pau ke whai totonu mo mea. Pa kono mo ni e lea mai pe taha kotoa ke i lohe kakai e whahinga ulunganga kou totonu ke whai whare area. Mo ni, o totonu ke whai totonu, tauhi e lao ke tonu, ofa ki he masiva. Mo mea ko koe mea ko te whai ki he kakai ke he, koe mea ia o te whakaam ke whai ka kita. Pea koe mea ko lere ki he whonua koe mea mahu inga. Ai ngahi ulunganga ko tau whiema ki he whare area. Ka au ki kai ko te alu ki ai ko whainga maari ke o ala tata. Ka tau atu ai ku tupu a ngahe mahu inga pita he whakatutu mai ai. Ai mea ko whiema ko ke whakahoko ko e whakasino mai i he whare area. He ko he kuhange ko kulawe ki ai. Koe mea ko te tupu hake moia, ulunganga o te tupu hake moia I api. Ko ulunganga ko ia whakawhotunga mai ia ke te whai ake te whai whatongia I api. Mo e te ngā ue. Pea koe mea pea te whai ka te aloa whare area. Koe loi ia hatama o ku kai haapa pe mai. Koe ni ko riliu whakawhotu wha pe te alo whai to tonu tauhi lao. Pea koe mea whia ku tō ai kakai. E viriami o tau sio he hoko ia. Ko hae fukaka tala mai io ko whai totono ka tau ilo pe historia. Ka hoi ngā ko mutu maari ange au ia totongi mo ha totongi ngahe tano e hala mo mea ko ia. Ka hoi ngā ko mutu maari au ia patu ia pe kakai ia. Nia ko pe tau ilo kaka ka usahi mune whai e mea rea. Patoki au le pa kai e tau ki mo I whare area. O tau si ilo le rei pe ulunganga o totonu ke whai he whare area. Toko taha o whai totonu, toko taha o ku ofa whonua, toko taha o kai ke whiriwhiri mānako, toko taha o ku mui ki he lao. Mahu inga au pita koe mea ko tau whai ki he lao.
ka koe lao fo ke fonua koe tau mua koe malu e fonua mo o fa e kakai ka koe ko hinga ke wala o lao i o piko piko i ko hinga ko ha me le re ka fo ka koe ngahi ulunga koe te fai i fare area o ko hange ko labe ki ai riami ko me apen ko na ko to character ko to ulunga na e fa o ka kita te ha ke ai mau inga ko ke tau ke he konga ko ne ngo ko distract me ai ko ulunga ko ni ai fai to tonu mo fai fa tongia to tonu ko me ape ta wa ko ia pau tau ilo le rei pe ai tau wai pe historia family ko to ko matua ko fifine ko mere tupo ko si ta hai he fana e motu ko semis tupo ko fai fekau pe ko fai fekau ko ni ko lahi ta hai he fana e motu ko sio ka tame tupo ko fai fekau mo pe ko semis tupo na ri aki hono tuunga ko e ai ke family kai talange ko o tua pe te ne hanga tau ia mo family pe hopo ki hala alo fai fekau pe ko fifine ki ko si ta hai he fana ko ia o lahi kau fai fekau ka kai na mate aki si mo fonua pe ko me ko na mahino ka au ko fine ki ko ni na fu ke na kai si o ne tamai na mate ni tamai na o ke pe ke si au ka ko me ko na fai ko he ne fanga tamai me homa na nau ha o mau pe o uta mere o ave ki hono ke kolo ko semisi ke fanga ankolo ke si o mere i he whakafotunga i ne tamai mo mea nai ofai mo ne ngāwe. Ka tau si o ki he fu wāo whiko ne. He ko hinga wha koe uho ia koe whaamiri tātu pōko ni koe lotu. Ka koe mea bea o nai tāno ai mere mahalo he ne mahako tai mea nai kamata ke manatu ai ko ne tau pā, tau nima. Na hao pe fusari o te me i houma koe uta ia. Koe ave o weekend i houma mo ne whangatamai i hatu pōko. Pea ki ne alu ko ia o ku ne ko tau pe ko konga pe ne ako ki he lotu mo me ako ia pa ko se misina Maria mo fine ko tu taufa ko lahi ta hai he fana ko na ku ia tu ki mo kalas pea ko fine ko ni o ku ia no api kolo ko api kolo ko ni faki pe he fanga tungane ai ko na tu i kolo motua ko ap kolo ko ia ko api ia ko tui ya na ia i hono foha ko solo tupo ko ia na nofo ko o tauhi ko a tui mo hono mo mere na ke si pe he time ko ia tau si o reba o ku ko me ko na ia ko fine ai lotu mo feohi mo ha pe fa hinga ma fa na ne a ko he lotu ki ai ko me pena ne o mai ki he loto fare ko na tupu ha ke ai ai ko ya ko ke to tapu mo lotu ko me ai na tafe mai me mata vai ko ia na ha mo fine e ki ko ni ki he pu na u ia me ko angelo ko fu angelo na fu fe taula ki mo ia na kai ki fa hale America ko ne nga we mo ne ofa na wongo i pe au ia a ko feitu na wako ai ko ki he to tapu mo i fa la mari ko tangata iki au kia ko motoa ko asake tupo ko hinga tupo ko ha tui pe ya ko tupo ko ya ka ko fai ku to ki liru mai pe ko ni mai tol he ko hinga ko asake tupo ko si ia sias ni mai tol i lo he ka kai to la ko to ka ai pe ko asake tupo ko ne tamai mo ni mai tol ko na tamai ko motoa ko pen tupo ko pentu pau ko ne tamai ko tangata ko fufu ni mei tolu ya ko ni mei tolu na tu pa pe i palasi ko ne tamai ko sosai na moa ko si ta ai fa na mumui pe ko kamata ko anu ko lofa ko ha u ya ko a mumui ale motua pe mo na moa sosai na moa ma ku yo kamata ko lofo ko hinga glau pe he ko me na wako ai ko hinga na ia e whahinga tu ia he whaamiri ko ia ai mahuinga ko ai tauhi ko ai whakatutu whakafonua na mahino abita peka nau tolu e otua motonga ko hok tofia na mahino abita ka nau tolu ko tu i ko tupo ulaki he ko tupo ulaki na hao i ki tama mako ni na ta uani ma pe me ha pai ko hao tu
Ka nai tango tu ata area motu nai tu I leo reo. Pea ko hinga nai fu tau leke ia pa hoko atu e nā moa he foi tau mahalo hongo fu tupu. Pea toki hao ko tari a tupo ulaki. Paka hao ka tupo ulaki o keisi a pira ka nai tango tu atu I kolo motu ai a fu hau e taha ko foha ia o area motu. Ko maafu fesi ia. Pea koe mea koe mahino a pito pe ai whakalau maari e mo e poto mo e toa ai foha koe ni a tupo ulaki. Moe ne whakatutu pa tausi o pe o whakasino mai pe ai o tua matonga kautofia. Whekau he whaamiri, maafu, niongo koe laione koe, o koe ha laione u ai nofo I tonga. Pea whakamoimoi rewa maafu ke awe ki fisi ke oceano fie ta a. Aia koe koe awe a maafu koe whakahawhia a to, mahino pa toi mahino peka maafu. Ko tonga ia o teitei mai peka tupo ulaki. Pa koe uhinga koe ki he mahino au pito ke whaamiri, ai poto koe atu poulaki ne mama mo tangata loto lion koe lione. Kata koe ne mahino koe ki ai lotu he taimi koe ia. Pa koe whakasino ia koe o tua motonga ko hoktofia. Pea koe whahinga ongo tatau pe o pāpas mai whaabiri. Mawa hao koe atu poulaki koe ki palasi. Mawa he mai rewa a ni mei tolu pentupo hono whoka pentupo. O hono whoha e taha ko ai koe tui harangi nie a viri. O nāmna to koe kamata ia kolomotua, koe hau a whanau area motua, moe whanau a sosai a namoa, o kamata koe a kolomotua. Aia koe kolomotua, koe kamata ia he mau whanga kui. Waifu kakai he taini mo uomo claim, ko nau tolu koe kakai ia na nau kamata kolomotua. Ka mea pe ki he historia, mo o peo si o he hala sipu, nau tupu hake ai, koe api ai whamiri, koe api a pentupolu. Ka nofa fokia he lahi ko si asni mei tolu mo ne whanau. Ko e kato e ngahi feitu ko ia ko e ngahi whamiri pe na o mi mosia. Ko e kau tuhi halangi e ko e whoha ia taha ko e ni o ni mei tolu. Pea ko e anga e mautupu anga ko e o tua motonga ko hoktofia. Ko e tafe mai pe ia me he whamiri e mahino ka nau tolu. Ko e ngahi historia na u whanongo ai. Pea whakataha mo e mo ui whakalau maari e. O kusio rewa o mahino ki a te au ai whakatutu ko e whai whatongia totonu o mahuinga au pito. Ko e ofa whonua, mo e ofa ki he kakai kotoa pe, hange ko e whakatutu ko na tupouragi ko e mea mahuinga au pito. Paka whainga ofa whakautua ko e ni o whai ia ki he tapa kotoa tonga. Fie mao ke kalu se whai ai mo ui ko hi ko mea ko totonu, ko e mea nai whai he whamiri. Whekau ko tausio ki ai he mea area motua nai whai. Tala ko foha mafu alu ko ia ke o whakahe ki ko i fisi. Ko mea whai ngata ai ka te tala ko to foha ke alu ko hei fisi. Ka ku ilo be foki o lion en he ke lava no foi tonga. Pea ko hinga no ave ki fisi. Ka tausio ke whai ngā loto to abe tausio ke mea tai hoko i fisi. Ko mea tatau be ko mafu na nau te atu ki ha moa mea tatau. Ka ko mea ko whaamu ke tau kakai ke tausio ko taipeni hui a ko kakai lotu ki tau tolu, ko kakai tui o tua, kakai loto lalahi whakairifia ki tau tolu. Pak mausio he kātoanga i tū, ko lanu taha ko e tonga, mai mea ko mahino tes hui a, ka kia ha mea e tai lava he tonga. Ka koe whahinga iwi ko ni, o tawhi mai a me he o tua mo tonga ko hoktofia. Pea koe whahinga whakatūtū ko na ke he mea na ke whehui ki a iwi riami. Koe mea au kai ke te tapo ke hake peo lau ma io koe alu ki whare area au whie mau ai whai totonu tau he lao mo e ofa whonua tau pahia ki tau tohi whanongo kia koe hao e taha kotoa ai mai ne loi. Ka koe historia au tau seatu ke historia au kai ki aha mea pehe ia e taha. Koe mea mahuinga ke sio kia e whonua mo sio kia e kakai. O kuiaha to historia ko taha kotoa o kuiaha to historia. Mo e whai patongia, mo e ofa ke whonua, ngā ue whakasewani, hango whaalawe beki mu. Ko e whai patongia ke whare area viriami, o se whakatutu mai pesi isu. Ko e fusi hake nima, tau eri he konga loto pa fufulu e wa e whonua. Ka pau ko e no whakanou peia. Pau ke maa urunganga whakasisu, ku pau ke whakasino ia, i he loto o tangutu mai lau maari e,
whakatutu ho to loto ke tonu, whakatutu ho to atamai ke tonu. Pa te hopo mai lewa, o whai e whatongia ke tonu, koe mahalo koe tāria ho whehui malo. Mao Vito toke tā koe taha whaki au ha tangata o ko manako maupe ki ho ngai ko kalama live stream koe o whakalele i he mōnite ki he sāpate. Ia mahalo o ku ikai ha o ko kalama au te tae sio ai. Ia te tae whanongo ki ai. Ruinga he ko mao ai tui tatau pe mo koe ki o tua mo tonga ko tofia. O ko whanongo i o ngahi pitio ko ni o ke pehe o to tonu ke whakatokosi a wharearea, tokolahi a wharearea. Pea ko no o gai na ke whapehe o tonu ke tuusi ai wāhenga e kau wharearea. Ka taki mua, koe mua ke tuku mai ke toi whai mai mua au whakakau, koe ha uhinga koe ni o koe uhinga ki ai. O ka pau te ke tō ki wharearea, te ke hoko ko ha Prime Minister ia o e whonua. Koe ngai te ke whai e ngai mea koe ni o kuke rea ki ai. O hange ko mea e taha o ko whanong ki ai, o kuke pehe ai o ko tui au pito ki ai, ko hono whakapipiki atu. Ho tau kakai i Murini ki Tonga, ke whakalahi e tau māketi, e tau ke whakapehe ko ke whakalahi e tau whoikeke. Ka taki mua ka ke whai mai hao toi whakamatala mai ki ai. Koe mea koe ki he wharearea, koe oku mahuinga au pito, he manutui whoki koe mea koe ke tau e ke koe hauhinga tokolahe kakau whio koe ke wharearea tonga. Me kono mo oni be whoki oku whakatutu mai wharearea ke hanga fusi mai kakai ia oku hala, koe urunganga oku hala mo e ngahi tau mua oku hala au pito. O koe ke ne fusi mai kakai totonu koe ke nau ngawe koe whonua mo mau ai whahinga whakatutu whakaukau maama ke mo ui ai whonua, mo loto ofa. Kono hinga koe wāhenga u tau sio. He ko wilo koe kau toke tā, koe kakai ngāwe lahi au pito i vaiola. Whainga tā au pito i toke tā ia i tonga. He ngāwe ho a wawha, o ose ne ngāwe koe whare mahake u toi ai fo i kiu ia i api. Pau tau pehere wau fua, u tonu ke fua, ma ka pau te ngāwe ho a wawha sio ke wāhenga kau toke tā. Ka pau ngāwe ho a wawha ai kau wharearea. Tonu ke tatau pe ofi atu ki he mea koe nau whahe kau toke tā. He koe kau toke tā, nau whahe nau tore ai whahinga whakaukau, koe mo ui mo i mate, ai kau mahaki. Pea kono mo oni, koe whahinga fua ia, tonu koe nau ngāwe, pau ke nau ngāwe ki nā tō, ka e mate mahaki ia, ka te whihala ke la bea mahaki. Paku ilo pehe toke tā kotoa ai whatongia. Koe mea koe ke tau eke, koe hao no hinga u hauai ai wharearea ia o taha awhi, o taha kilu, o ai wahinga o wahi kilu. Ka koe toke tā ia ku wamano, mahau nau kamata hei wamano, ka lelere hakea ke sinia o ku tolu mano whamano, ai nau wahinga. Ka hao e tama wharearea ia mwene overtime o wahi kilu. Tau ilo ko tonga na o khange pe haki councilo, ko tolahi koe usape pi mo mea i sene, hange kon ko open, o ku ovai he wafiatia he wakilu, lahi mama o ia i tonga. O whalere pehe toko fitu pe toko hiva. Aia koe tau pakuhono mo ni u tau whanongo pe tau me kau wharearea, mo kau ngāu e koe na kau whakauri, koe ope ki wharearea, koe ope o hikinima mo mohe. Panau whakapapawe hol pa koe overtime ia u whakairifia. Moe o ia whai kawa o ki papo ku overtime whakauri. Koe ari o kona. Pa hau koe pa whakauri ku overtime tama whakauri. Ai koe tau sio pe moe mea koe ki he ngāue. Tala mai ange koe ha ai whakatutu ai fui tau koe ne whānoa ha whainga mea ke whaha ngāue ke mo ui ai e whonua. Ha whainga whakatutu nai whai nai ai whakatutu he taimi koe na ia tupo wha. Ai mataka ai siaine
Pako tau siatu koe ala tu pe kakai ko ia ko hoko mai ia ko mate au pino pe ata mai ia ko fahinga fo tu ia ko kai paanga pe. Ai ko philosophy ko fahinga fo tu ko ni ai fare area au faingo fu ai ma u ko va henga lahi. I he fonga au faingo fu pe no fakapuri ki he fakalao pe o faka system pe ko me au nau lau ke fakalao pe. Ko nau tau pe o pase lao. Ko ai ke potu tatau ai ngawe ko fai mo vai nga mau o hange ko ni ko fonua masiva ai ko kapau ke eke mai kapau ta kilo ai vai ha fe fo ke tatau pepe si hi fo vai nga to ke ta e ko vai nga ka fare area heni o na si hi fo na to ka to ke ta ko heni ase ko ha no nga na ilo re ko vai nga ka to ke ta na ngawe mate ai ngawe ka to ke ta Pea si e vahe ngai ai ka whare area kai ke ofi ke he kauto ke tā ia se ni. Ai mahino ko tau se koe whanua mai pa koe whanua ia oku maupa angai pa koe wiloko ku hoa koe nai ngā ue whare area he ni he taulahi i he New South Wales Parliament. Pa koe nau vahe ngā oku i he taha kilu pe. Ai vahe ngā ai minister taha kilu a mano. Ai tau se ka koe ni ko tonga ko fonua masiva wali alaka ai e vidia ai ka no mo ni tu se vahenga ke whakatatau mo tau masiva pe holoki ai fika koe na koe o fare are na fa al fakalere pe he toko fitu toko hiva e hana ngau he koe ki kakai toko si uhange ni ha fu fonua lahi ai me pa kono mo ni ko ka whare area ko whakapiko mo kai paanga kono whakano no pe ia whakalahi mahenga pa ko filosofia o ku kovi au pito ko ni attract ia ta wrong pe ko tau si pe ko kakai nau ilo ai fonga ko no whakatu tu ke nau kai pe ka panga ko fonua pe ko ngahi ke o ave pe ke whangapone o vilo pe taki mo whangapone pe kai ke vai ko ngahi contract ke ka te whakatotolo atu o whekau ape mo mari mo family o na fotu tu kau taha ka link in pe ke kau whare area mo kau taki ai whakatu tāmaki koe e tau fotu o kai ke whakaotua ia pa koe party system hange ko ia o kai ke whakaotua he ko hinga o tau tariu i tau tau ke kau taki o ke tau tariu ki he otua mo tonga kotoa pea ko hinga o tonu ke holoke vahenga holoki mo toko lahi ke nau tu ai ke nau whaha ngā ue mo oni o whakafuofua mo i ki whanua masiva. Ka pai holoki a cut in half. U tau si o rewa e wheat out lewa kakai manu ko mpeka he paanga. U tau fie ma e kakai hange koe nuk whotutu mai sisu. Ka pai u ke fie taki. Fisisi hokete. Pa u ke fuksi hako ni ma. Takai e tau eri ko konga lotu pa ke te ke ngāwe whakasewa aniti. Riaki mo ui. Pia ngāwe totonu. Ofa whanua. Ko ha me au lere ke fonua ka wai ko ha me au lere ki ate ko ke whakalahe o vahenga mo o family ko eti ti be tani me whare area ko hingo whakatutu hala ko ni ko ha me au lere ki ate au mo o family ka wai ko ha me au lere ki he fonua ai ka pa ko taria ko whehui o whekau aki ki he vahenga mo to lahe ka whare area pea ko whekau aki ko whehui e tahana ke lave ki ai ki he mea koe ni ki he economy. O kai ko ia na ke lau ki ai ki he increase in marketing mo i mea ko ia. A tau tolu koe ni muri, he kuai foke whakatutu ia i tonga, ta rawhit he time koe no aki disi mo i patoa, koe tu a te kakai o muri. Koe whakatutu e lao, ko hinga ka pau ke i muri, o kai ke ka wāo ha api, e to'o ho api, he? Lava i he tonga, ha taha ke he peo tala ho to api ka pau wāoa. Mo i kakai i muri koe, no fuolo ai muri, ke lava to'o mo Afrika tuku hau ko haina ne ta ofi ko tupo fa ka tau si hai o mai ko ka kai whakapo uri ko na ke nau ilo ke historia family mo fonua ke nau ilo ke whakatutu whakaotua ko na ha tupo ula ko tala mai ko kere atonga tapuha ke whakatau pea tau si o rewa na womio a party system a ke risi patoa ula mo kau patoa o na mio ko ni ku lava whakatau ai api tuku hau mo i Afrika family ka ke whana pe ko mea ofa.
Ko whakasai ni si ia no beteki ai koloa ma oni koe ne whonua. Pe au ka pau ku kai ki aha passport tonga e whakalao ke tūsi ko ho tonga nes. A koe koe o kuiahi nai whare koe tonga pa kuaha o kui, whangakui, pa kuaha mo atukuha, kuaha mo motu, kuaha mo matata. Tala mahe kau whare koe ni tūsi au pito mo tolu. Koe tauanga e koe tae mahino koe whakatutu whakatua koe ni. Koe tonga, koe whare koe ki he mātu a tonga, pa koe whare i tonga. E koe totonu whaatua he ke lava hataha ia, pa koe taki hafu o tonga, ke tūsi koe mei he kere o tonga. Koko ia koe tonga. Ka pau nai mahino ka nau tolu e mea koe ia. Te nau whai mai whakatutu ka hen koe lawe koe open toa ki he whonua. Kono inga he ku tangutu mai ai whakalahi koe marketi. Koe palo pare maa whaka unau pehe nau toko e kakai kehe a muri. Koe uhinga koe whakatutu koe ni, koe whakatutu whakautua pe ia koe o tua motonga ko hok tofia. Koe whakapipiki tau tau ki langi e tupo ulaki. Koe hano hinga koe no whakamama, whakakoloa, whakatare ni ti ia mo no malu i tau tau he kahau. Whakapipiki tau tau ki langi e Queen Charlotte. Koe hano hinga e kai ke lava e tonga ako e tare ni ti ai whonua e whao ki he otua ke pito ai poto, ai ilo, ai iwi. Pa koe mea u tau sio i muri e viriame. Koe kono whakapipiki tau tau ki mamani, koe taipe ia o whatutu mahe hatu i ofa koe ni. Hau atu pou whakawawa i matapā ke ako i ai whanau mo i kakai tonga ko tonga. Pa koe haa mea kuhoko u tau sio ki he whakairifia ai tare ni te whonua. Koe whanau i au nau whiahu i pe mo i best in the world. I he ako, i he sport i pau tau, kono moni u tau ngari beke. Ka koe tau sio koe ne toto aru pe tau whanau tonga, pe he mātonga, i o koe tamatonga. Te ausi koe apa atu nau toru ia i kai ke hau passport u kai koe tamatonga ko. Koe tae mahino ia mo o mai koe kakai koe whakapo uri ke whakalere whonua. Koe whakatutu koe no ako ia ni ai koloa e whonua u whai ai muri, koe tau mua, koe langa a he vani i he motu. E lava pe ia he kai ke lava e tonga. Ai uhinga koe no whakapipiki tau toi mamane e Queen Charlotte e whakawawa e matapā ke ako i kahau e whonua ai muri. Koe tau womi a whangota atu. Pa koe ni ua tau toko lahe tau toko over he miliona. Tau sia reka koe marketi, ka kai koe nau ilo ekonomika. O ku aloha tau ki marketi ka pati tau open toa ki he tonga kotoa. Me he taha kilu. Alu ia over he miliona, pa koe kakai tonga koe ni mo e tau whangamoko puna. O ku ia nau friends, o nau mari ke ngahi matakari kehe, waha nau friends. O tau ilo, wai multiple effect pe, o tau serpe toku over he lau miliona e kakai e lava fusi, koe market tonga ia. Koe whakababa koe ai matapā ki he kakai tonga o muri. Koe fua ia e whonua. Koe fu akau o tu i tonga ka whakafua mai mo lau mai ki muri. Pa kua taimi ke whakafoki atu ia ke langa ai whonua. Pa kua ombe ke nau toku nau poto. Koe tau whanau koe ni uhau me tapa ko toa tonga. Whakairi fia nau poto mo ilo mo mea. Ka koe palapare maa foki o nau koe kau kakai tonga be i muri o nau sia koe kau ti pota. Kai oi koe ti pota. Pa pe mai nā tori o koe kakai vare, kakai whakakina, Ka koe tau whana, tau toru he ni, Miriami, o nau takataka nā toru i Paris, pe ko Thailand, o nau takai atu i Europe, o nau maa fui nā toru e paanga mo e koloa, mo e whainga ilo, o nau ilo nā toru a mamani, O teke si ai whanua ia ke nau ilo, o whakairifia ai koloa ai whanua, koe whakapipi, koe kakai ani koe o tau o whia mao he o tua, I hene visone nai ui koe o tua mo tonga ko hok tofia. Ke whakapipika ke whanua ke langa I whanua. Uhau pe tonga ia e whamiri ko toa unau smahino ka nau tolu. Ai visone e nau mātua, e nau whakaana ua, ho nau kolo, ho nau motu. Pag nau ombe ki nau tolu, o kai ke toa ha tonga ia, I ha feitu e ilo ange hange ko ilo whamiri ko ho nau motu, po koe matatahi po ea. Koe hano hinga, ko spapasi maka nau tolu, I o mau ilo mau tolu e mea koe, mai potu tahe e mao e ika, moi whingota, koe e limu. Pea koe o miko ki a whakawhamiri, I o koe ngahi a kāwena, e tō he auntie, moi ankolo. Tau si o re ma tōtou, unam na tō respect e ngahi whakatutu whakawhamiri koe. O langa, I he historia, moi tua e nau whangakui. Ka tau awe o whakatau kataha kehe viriami. Koe hao pe, toko taha koe iau, kai ki ahane, ilo ke historia mo mahu inga, koe hao pe nau whakaauha.
Koe api family ko historia e family. I lope he tahatonga ko tona whare ko i tonga. Koe atu io koe otu niwe nai tō e uncle. Io koe ngahi mango nai tō e teti. Io koe fu koe akau e koe u akau whaito. Nai tō ia auntie mo hai. Pau tau si o rewa. O kai ke more ha mea he tau whakatutu whakawhonua. Ai a koe kono moni te tau tāno ana tō o aho ia. I he benefiti kone hono ke sio ai whonua, koe fua ai whonua o koe tōlahi unofa te muri. Koe koloa ai whonua u tanguta te muri o ku tohia he tau whangamokopuna mo e whanau. Koe haa a tau tolu koe nai whaere i tonga o tau ilo he tau historia mo e apwha whamiri, koe langa hala whakapakawa, ke whakapipiki ki nau tolu ki tonga. Koe mea ia e otua e whakakakato he otua ai otua matonga ko hoktofia. Koe nau pakihi atu peki tonga, koe hae mea uhogo. O, koe nai mea nai tāno mai kia e kukui. Kau si mālolo ai muri. Io ko ilo ne tai whaalau ke aka whainga akau koe ni. Pau tau si o rewa e pipiki, koe mea ko whanongo pe me kau tonga u awe nau whangamokopuna mo e whanau. E nau lata mo e nau whenga ke tōtou whoki tonga. Koe whahinga whakalata ia o tua mo tonga ko hoktofia u tau si o. I he mea koe ne kātoanga e tū, o koe tonga ko toa, o ki hau me haa pai wawa o niua, o taunga pe tau tolu, we are accepted, we are one family. Koe whahinga lau maari e pe mo e whakatūtū, tene fuse tonga ke tau tahai. Pea u ne fuse tonga ko toa, o ku tau i he loto whare o tonga, o ke hataha o tū i tua, hange koe whakatūtū koe ne, whakapolitiki mo e, whakatūtū koe ne, u tau si o hiki ai wāhenga, koe whainga, ke whakabulo i pe whonua, koe whakamasiva pe ke whonua. Aia koe mahalo ke tāria ko ho whehu i Viriami. Ki he whakalahi koe māketi, tonu ke tu usi ai wharearea, ai wāhenga ke potupot tatau, ki he koloa i ai whonua, pea whakapotopoto ke nehanga fusi mai, ai kakai totonu, ke nau whakalere pure angaka, ukai koe kakai, koe ompe, koe kumpaanga. Pa moi kakai uku lohi aki i mo totongi ai voti mo, ngā koe te aluko tuwha laise mo mea pehe, koe whonga hala au pito ia, o tau whiri pera toi kakai hala. Kau kai ke whaia ke lau maari e totonu. Ai kau pau ke tau si o tau tolu ke holoke wahenga, holoki ai tokolahi ki whanua sisi a tonga. Pea koe whakatūtū, koe whakamu ke o mai whakatūtū koe ni koe tua mo tonga ko hoktofia, koe tonga ko toa he whare o tonga. Pea malu i ai api whakawhamiri, koe koloa historia ta ngata ai whamiri, koe ukai ka koloa ke whakatau. Aia koe whakamu i a Viriam. Mālo a pito toke tā, pea o kou tui au pito ki ho ngai whakamatala, o kou kawau he kakai o nau tui au pito ki ho ngai whakamatala. He tau sulawa peke tau sio i he whong whakaekonomika koe ni hono whakapipiki ki tau tolu ki tonga. Ki Amerika he ku koe nau sistemia koe anau tolu ia. O ku tuku ki he kakai ke nau tau ataina hono langa hake a ekonomika e whonua. Pea ke nau tau ataina me whoki he lao. Pea tau ilo i pea e whainga lao maari e koe ia e whonua koni ko Amerika. O kai ke aha koe sky is the limit. O ku langa e he tau taha e he kakai. O kai ke hana he pure anga o pure i kin ai mea kotoa pea. Koe system whakakominiu si whoki. Ka unau tuku mai whakata ngahi whainga maari e kotoa pea. O tuku ke tangata pea moi whewhine ke nau whekumi pea langa ai mea o ke nau tuu maari ai pea tuu maari ai moi whonua. Pea koi ai toke tāu mai eni ki he whakaosinga e Tapolo Kalama pea ko whamalo atu koe no hinga koe lava le rei ai tau mua ko ia o i Polo Kalama ko hono launch o campaigni. Pea o ko ilo i whoki o tau lolotonga ngā ue ki he ngahi palani pea mo ngahi policies ko ia o ki ho o ngā ue ki whare area. Pea i he ngahi ka kono kamataen
e kamata lewa ai mei hoko mai i ka au ai tau ngahi live o whikau aki pia mo ngahi mea ko ia. Ko ia ko whamaro aka te koe. Pia... Ai pe mua ke lawe at mua viriami pa ke toki whakaosi. Ke mea kona ke lawe ki ai. Ke ki whakamahino atu pe. Ko toi tuka te whai a mini te nima ko e ni toke tā. Ma tuke ha mea o ke toka ki ai ke whakaosi mai ai pe. Malo. Iyo, koe mea koe na koe o mea mahu inga pito ke mahino ke tonga. Koe whakatūtu whoke o tua mo tonga ko hok towhia. Koe whalala koe a tupo ulaki. O whalala ia ki he tonga. Ki he tonga ko toa. Pea o whalala ia ki he o tua. Koe o tua te ne hanga a koe koe. Koe o tua te ne whakakoloa koe. Whakamama koe. Pea o whalala pea tupo ulaki ia. Ko koe ia ho o api whakawhamiri te ke malu e koe hano hinga. O ku ke ofange koe kere koe ia oi motu pe koe a whakawhamiri. Iha toi tonga. He koe hinga he ku ke ilo kakato koe na ke tupu hake ki ai. Pe au whalala tupo uraki ia. Te ke hao pe koe ia o ke osi ilo pe koe ho visone ke whai ko a whakawhamiri. O koe koe hinga ke ala te pure anga ia tu ni atu. Hange koe ni ka pau ko au ko tu nofo e pure anga te pe atu ei pita ko ki mo tu o tonu ke pehe mo pehe ko ha ai ilo a ofo o whikau aki mo motu a pita na e tupu hake ai na e tuku whakaholo ai ni ilo mingi mea kotoa ke he motu ko ia ko pita pe e whotutu le rei ke ne ilo e whaunga to tonu ke develop ai motu ko ni pe a toi ofa ai ke malui a historia motu ko ia ko ha no hinga kono inga he koe historia no family. Ai koe na koe o tua motonga ko hok towhia. Koe na e whalala pe a tupo laki ia ki hono kakai. Koe hano hinga, kono inga koe whakamama mo e whakakoloa e hau mehe o tu. E kai ke o atu ia akiris mo i patoa, e kai ke o atu ia e pektu. E kai ke o atu ia e ofo. Koe trust mo e whalala koe ni a tupo laki ki he o tua. Ko o tua hape koe e kai ke toi nofa tu paulaki a whakawhere he waha a mahu inga koe ni ai o tua moi tonga. Pe ha upe tonga ia tene whai mea totonu koe hano ia upe ke hau ia whakangon ke taki ha whahai. E ha upe ko hinga he ofa ia hano kolo, ofa ia he ko hinga na ne ilo ia historia ko ia. Ai koe mahu inga au pito ke mahino ke tonga. Koe o tua mo tonga ko hok towhia koe iwi, mo development, mo langa, o whakate fito i he tonga. O koe ke nofo e pure anga talatu e mea ke whai. O koe si hao pe koe o steu, o spoto koe, ke hao koe mei muri, mo kaka ia o whakariwhia nau poto mo ilo, tāna ke atu ke whanga kui, o nau teu mai motu mo a whakawhami, o nau ilo re mea kotoa, o tau si o rewa, kuompe whanga moko ia, langa he tua e whangakui, e tonu pe ia. Pe e tauataina pe e to whaka o tua pe ia. Koe whaka o tua motonga ko hok towhia. O koe ke toi aha, koe to tonu ai tonga u tawhi mai me langi. Koe tauataina a tonga u tawhi mai me langi. O koe ke tawhi mai ha party system, ko ha taki, o ku royalty ke taki kai tuku ai whanua. Koe whatutu whakatua pe, koe hae mea kulere ke whanua, pe e tonu pe ia, o ku kai ki hange koe mea koe ku tau sio ai mo experience ai, ku hoko ai koe ai tūtāmaki ai whanua. Ai koe ki mea pe ko whetāna ki atu. Malo o bito toke tā, ka taki pe te ki whakahu atu ai comment koe ni ai toka taha koe ni me Facebooka. Ke ka taki pe o ki tali mai rewa ki ai ke whakamahino i ai whehu i koe ni. Pea o behe he whehu i koe ni. Ne asi mai ho hingoa ofo i he post ai tonga political intellect. O pehe o kuke candidate ma ai peki. Ai koe pāti lolo tonga ai. Koe moni ia, kataki. O koe ke ila ko haina ne mau mai ai, O koe ke ila koe ātuka pe whoki ai. He kou polokalama he aho kotoa ka pana au kau ke he peki na utala atu. O toko whanonga ake he lau koe ni, koe ni kou pāti, koe peki, Koe pāti pe o kau ke a ofo, koe o tua motonga ko hok towhia. Koe pāti pe koe ni gana e whakatutu mai tu pou lake he whonua. Pea koe pāti koe ia koe hai o taki ai koe o tua, koe lau maari e.
O kai ke ila poko hai ko atunga pe fokia ai fake news pa te na fotutu ke ngahi fotutu ke pehe ke kon na o si ila ma ko e whakafofonga e pek tu na Australia na to na whakafofonga ki kolomotu pa ku ko tu ila ko news ko ni o kai ke mo on ko party ko muy ki a fo ko o tua motonga ko tofia pa ko party ko ia ko party ai tonga ko toa pe hau pe tonga pe ko ha pe tapa tonga o ke tui o to state mai o tua ko pe te ke ofa ho kolo mo moto o kai ko mia frango ke taki o e pato a rock pe ko pek tu ko ni pe ko pato a pe ko pek ko no mo lau ki ai pa o kai ke o kawa ke he pek malo a pito pe o tui lahi pe o ku maala lele ia tu ai tari ho fe ui nani ko na ke fai mai pe ko fe tu hen ha famalo ki toketa ko e lava lele ta por kalama pe mo ki mo tol ko to be o mo me mai ke por kalaman pe ko le ke ta bogi ki mo tol mo ngai family e o tua ke hoko ato pe ha mo mau hangahi whakau lele o whakatatau te whito ke hangahi whakau whakapoto ke ke whiri ha tau kau taki lele whare area ke nau hanga tataki ho tau whonua o hange ko ia ko e toko taha whakawha ko toki tawafo ni me tolu pea malo a pito pea mou mea malo Lande mali e mali, matangi taurua. Tanganoa ke masani, mo se tia suva. Tolema ke mo, o whakaola ua. Ke luma ki gani, o si ko e live pinami o te gai o se hiva okay e fui pasi pe malo ta fesi oi mai e oi una sami peni fia così te co Agesia opa opu keita la muka Litio sasana ayongo otia Tampa ie pouli ako no saubila Tua hoe la pitoma Fetturia Vai e sono mata onde cima Carmela e vuota Sino ia te guida Sio torei puni Mio amore macchina Muy aculoto Tao poi macchina Anu al-opa Moi veili siliva Toi laulota Taulanga pakete Antahiti ei taku Toi sosaiete Toi kau trope Kukoke mau pele Ete hekasia mai Nangi Kane ongoia Ua whakata wele Ai o whaopu Tapu ke
nusi pēma Kala o kauai Whakalata e kula Kiwa e me ngana iki Koe whane whaanga Koe whiwa iki I se isa o toloto Fie laka e taimi Ka kuolitanga Na whaalovi Hei lala, anua ini se nisi, te kinaisi, sai eli tonga, siueli pasifiki.